Bishop, any son one no. It's a dreaming that you go with my fa. Nafa. Nti ehono ana de empapemu Eba. Eti nipa mienu ti dem so mo nkasa. Onipa mienu ti dem so mo nna. Nipa mienu ti dem esusu wo mo bo mo ho timoden. That is it. Nti ase two enemies atamfo mienu. Na obusa mo se nipa mienu na mo se mo do mo ho eba ne say. That is it. Oh, it's enon say no mam me in some way I call it the three pillars. Emma warrior engina. My God. The three pillars. Yeah. Lack of understanding. Aware ne yentiase, aware ne ye fe. Nti no anse ye kokeke. Wow. Powerful. And agene nso ewu etim ye de kware no. Etosom ye no. Na enam se ye nyankopon na de ba ye nti no. Bonsam so ani ku hu so obesai no. Of fight marriage. It doesn't matter how anointed you are. Emfa wono ngosra. Emfa won paibo a obebo. Ene wakom kire. Any prayer camp abokakoda. Na so wabon bishop. Say wabon wa ware mu anu wabon. So for be frame enra. O say papa me mako retreat. Na behwe e ma begu ha bompa ye for aware. Ana me say won anene mistake aye asofo bebre nso yaye. Instead say yebe tu nipa ne fo no. Yeah. Yase bompa ye. Hwe aware ye mpa bo. Enim de agoso ya esuban. Oh. Pacho Bishop Saka hobi na afia me hia de Bishop Saka Bishop Saka repeat obi say pause replay. What say? Aware eye mpa bo. De esuban. Esu ene ban. O pache say o kasa o say nyem paibo na esuban na o pache say se wo be bom pa ya chem kom kosi den o be use all anointing oil akwankyere biara na se wo ni suban a aware no ugure mu abepie be ma ne do say den na wo ni suban a obeja oba ne do say den na wo ni suban a obeja Etu you so anointing wa ya fafa wukunu ne oyiri tiri ho ene ne nase ene ade ne nyine wie akoya akom kira ko retreat no akwa achia mountain 40 days 40 nights no na wie na usubanye unim kasa umuade unim se de esihwe nipa utiti nipa uye ntokwapefo ni ade a we selfish uye pesemi nkumunya uye greedy adufuru pe wogire wo nko aho a wakom kire ne mpa ebo ni nyina enye adwuma ugwemu me say aware emu otro akoso aware mu otro nti se wanhwe ni na wo na wuremu aho ube pie ebe yiu se fidie it's very important say ye behwe me book ni mu no me kan sembi ewo mu how before I say I do no me kan wom say some go be ware obi a hwe sen crofo no obi a omuade obi a ye selfish oye pesem nkuminya obi a onye boafo ye nware no onye boafo ye nware no just say ono de abribi oprema ne ho odwene ono nko an ho. One of the things I'm scan once I'm say marry a family oriented person. Obi odwene busua ho. Obi odwene ono nko an ho. Oye so selfish. That's right. Oye pesem nkuminya say ono e be satisfy na obi ankɔhye. Onfo obi a ho. Eti eni se nipa no koso pain kra onte oni tema ni ode be hwe ne ma no ode be tatade ahye. And what the bema side check so nipa no yen ware no enti no before you say you do na na obekwa aware mu no hwe se aware na wo komu no nipa ni mienu no you see samu ye obi a moye compatible mo bre oka compatibility now pa say as I say mo adwene eko benkrum na nipa mienu adwe betimi akọ benkrum betimi akọ okay de mi gidi na no na wo su gidi
Okay. Intino. And you may some woman and no one be the some woman. She akusia mbesa me ware wo. As say me bisa me ho. Say. And he fan akusia de me beko. Okay. As say akusia so to me bisa say and he fan na Morris de me beko. Enti akusia wo daachi etisen. Ye. Me so me daachi ni. Ye fa mumu he say daachi no. Ebe boye me anu a. Say yentumi am fa niam bi anto antoto ho na ya nhwe say we be ya me boafo bible say oye boafo yeah enti no say me hwe na me hu say ade onipa na me ware no obeboa me onye pese me nkomunya onye no ono nko ane ho ohu wanye saa no a enya ade a wo betumi aye obetumi aware ukọ aware no mu a wo besan ya pie aware yensem pi eho tro because who worry nipa ni suban eho na ye medan who worry a e nipa ni suban na wo worry enye nipa dia no enti ayo meka chiro obi ka say na me don me say ja odon to nchen che ni suban ansa because obi a oni suban no wuntumi no me bacho bacho repeat wo mama obi a oni suban no wuntumi no obi a oni suban no wuntimi nware wuntimi no adenti na obi a oni suban wuntimi no because sa wo kodo no a ni suban no enti no ebeduru baabi no odo no ebewu odo is a living thing etiase enyini there is life in love okay enti odo is say enyini okay enti no there are certain things and you may be wo ha enecha odo no emani nyini yeah e fertilize odo no emani nyini enti say no mani nimu a odo no entodu be it is a odo no kra wo de ba ne say 100% a nipa no suban betimi ama na ahye kra adu zero yes oh yemu bebre we am ye kwa aware mu ewo me hu say na me nka de twi no brofo say charisma oh asa me hye nipa no said they was sitting ne bobia na che ene edi bi owo na ho afa ne nantie the charisma eno na me say so this they say the bishop si preach they say the lady ni si tonyum obom they say obompaye obompaye but enye no nipa ne bompa ne ncheso wo suban that is it nipa ne timi yakom che ne ncheso wo suban bompaye magra da adwa enso ne suban Emma wonya ni je wa aware ni mu agosi afika sa na osre Bishop say ni body betimi abompa ya magrada eja agrada edwa that's what I tell you ni sune ni ban obi na no kasa kire wa kan oba fia no aduane ma woni onyi chop money te say omwa wo fie asiesie mu efie ye basa eno anso ote ho ni suban nye